Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam lun pesan gerakan dunia menyona salah balon kemarang mengalun tuan dung ware lingkar. Tak ada baje atau mesusun ada belambung beku to ija baru tega ecut bang betong habata sambung jinolon baca. Lain tak haba gejakeun kelong jadu untung sino di Jawa lepas tatura lon dengar pantun gepegah kelong yang hana-hana. Ulun di sino kerjalan gedong kan pula jagong dalam lang raya benanu tepe ecut bang gedong ngeta dengan lon ji otak beda. Tak nonton bola si deba warung meja mesusun bukti pikana bacuna pesan nyodari ulun kecut bang butong di nagan raya. Wahai ecut bang yang nan bang betong kuturi dilon nibak media megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon jak lawan gada. Megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon dari Jakarta. Bilen pegah bau gampong yang sikan betong gata po atra suletat haba bang ebang pantun sayang adolon dengo caritra. Basa bo urolon kalan burung menggulung-gulung tubik suara bacura seki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Bacura seki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Pakan lagi nyan ecut bang betong negarang pantun yang hana-hana dajut benunan wahai cut bang lon besebab pantun Malaysia darah. Kata yu pilih babungong jantung puta pilih lon atau bang Jawa pekanjut menan haba abon sang barang atom bak kedai Cina. Awai lon pegah babungong panjohan mungkin tanyo de bahagia menan cerita abalun tuwo sebab hatinya hana le rasa. Memang ciputoi haban susun yang bungong lampon awai lun tanda betul hubungan karab dua ton han mungkin ulun kenan mengisah. Butuh hubungan karab dua ton han mungkin ulun kenan mengisah.
ate dalong susun hias mewarna bepehayu dro nibak mempantun kepelemah bong baan darah habalum karang kecut bang betong ngejawab langsung mendengar kata bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon mentang pemula bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon galam biasa